voina kan press conference nei chana hi Indigenous Day kan han timaya International Day of the World Indigenous People iweno ina August ni kwa kumtin mang tura apuan chungchang kha nia ke mani zoro po hian kumtin kan lo mang to thina kumin po hian man vele ni se kan han dia kumin hi pathian ni ania August ni kwa kha executive committee chuan August ni riat tun Saturday naktuk tuk le hian man turin kan han rela ti chuan kan man dan tur tlang pui hi a press statement ka chiar so main kan sei hrim manga ti chuan Millennium Center ko ta tranin chokmadar som pakhata inrin ni chokmadar som pakhata kong kan zo phayanga kan in ngen dana chuan hemi kong zo kal tur te chuan zo nam thuam engang chi po chi peng tam tak kan oma zo nam thuam mani nam thuam thau in belin kong kan zo phayanga tu le kan au rual phayanga chuan vara pa hola kan to panga vara pa hol hi chonudar khata program pa ngai function kan han manganga chuta chuan kan khol lian ata pusilal soivunga art and culture minister zom tak kan han be seya tin khol zo ma hian kan MLA purba romoi roite kan be sei bokani ti lai kha kan program tur tlang pui chu nia tin kong zo tur da hi inom do nem ti kha zo na kha omle the nia amaro chu hei nam hi pathian hian amak ngai khop maya school te kan han bia a Greenland Higher Secondary School Saint Joseph Higher Secondary School le Providence le Solomons High School te kan di do na kong zo tur hi school a chuan engamo azat bit du ka kha aronin siam thapa Greenland atangin school no pang zahni hostel aron kalanga tin Saint Joseph atangin zahni Providence atangin za heta Solomons High School atangin somsari borvel kan vai chuan zanga somnga relvel lo ni dai la ke mani ho nen le kan mi som sang thang te nen chuan mi zaru ka tanga za sari vel chuan kong hi kan zo phei thei dura kan han nga ya tin hemini hian mi zo na thak zo fa chi peng thang thuam kha kan han ho khom ha chi somnga pasari hi kan hu ni kan lo ro pui khop me ti kha voina hian chanchin thar la khom tu de kan han hril ve di rim chewa chi peng thrang hi ti somnga pasari thuam kan la khoma chumi chu so da hun te om do na school no pangin an so do na an phure em maya school no pang hi ti thiam da na zir hian an lo phur khop maya tun tum chen no phur khop maya in a chei thiam te nan chei do na wang te bon hianga an lo mel thra tun lai kan model te ai hian an mel thrai mo ti turan ni an phur khop maya chuan nuam te wa man ve kan tumani ti la kha ve kan sei ani chu kan press statement kha chu a to bu dewania iweno ina adin chan khuvela remna le muana tlon tling om theina turani thute kan hanzia ka tichuan Indigenous Day International Day of the World Indigenous People alo chua dan te po kan hanzia ka heta jo soivek lo tamela tichuan UNPFII kan hantia kha iweno ina adinania UN Permanent Forum on Indigenous Issue dinia kha iweno kai hruahin kumsang ni pahni kumatrang khan se son tran ania ke mani zoro be ka he sang ni pali atang khan kan han tel trana ti chuan zo nam ai oin khami UNPFII a khan zoro hi member kan nia member kan ni po hi ni som ni pakhat mei sang ni pali atang khan member kan nia khami se sona khan kumtin kan han kal chove beka zoro po iweno te kan han kala kan nam ni phung te kan namina kan mamo te tin kan nam hi Indigenous kan nia chu wangin ram lian jok te na a op be tu mai kan ni lo thu te kha kan han thlen chove renga di ti chuam hunan kal chole a tual trau nam te thawang hauna le an digna chan vo puan chuana tu UN Declaration kan han timaya UN Declaration on the Rights of Indigenous People kha ni som pathum sang ni pasari khan
even o chuan alo pom ta a ti chuan even general assembly chuan tual to nam ta din mun siam tura a thut khom na ma saber chu august ni kwa khan sang ni pasari august ni kwa khan sang ni august ni kwa sang khat zakwa somriat pani khan geneva thut khom na ma saber ne ya khamin ni kha august ni kwa kha International Day of the World Indigenous People khan even o chuan alo pomta ani ti chuan khamin ni kha kan sei tuang khan zoro chuan kum tin kan lo mang chho ve a achangin scholarship bate kan manga achangin lungleya te tin kumina hian manipura man ani don boka nudan zone inan lo mang boka tin lungleya southern zone in ni soma an mang thung don ani pathian ni wa han ke ni saria kan ngiria ta kan mang thung don ani ti la kha ni ha voina kan an sei thu chu chane ngai ta ka hemi kan nam ta na ni poi mo kan ngai ve a hian kan chanchin bumi tan na min lo the dar saka som na te po min lo siam sak turin kan han ngen chewa ti chuan hemi mang tur hian zoro chuan zofa zong ko vel mun sang mi kan soma tin hemi mang tur ron kal te chu kan nei ang zo thuam pai te thuam te po nianga mara thuam te po nianga bom te po nianga chi sang oma pang te po nianga he kan la shet ngai lo nei sial la ti ang chi te po kha anon kal do na khang ang chi kan thuam ne yang ang kha ron in bel ni sela atam theyang per he hun mang tur hian thin lung takin kan somani ti la kha voina kan han press statement lai chu ni ya kha be statement a chuan kan han share chok vek lawa a to bul a toy theyang perin karon sia kan ni ti khat e ma tang chuan kan han du tok mai ha enga mo zona a om le kan ho tu ten sei don nei poin a sei rem tur a nga ya